Bani ngizwa ngenje kuxoxa nje kodwa inhlupheko yomuntu omnyama iyaqhubeka ayimanga njengoba sasukuma ke salwela inkululeko sathi siyolwa silwela indle emnyama siphinde sasukuma futhi ngoba lo mbutho ubusu ubanjwe abantu bangathi wabo lo mbutho owawakhiwele isizwe bengasasinaki uma nikhumbula kahle kule yankonfe ngaphambi kwale yadlula sathatha inqumo singama delegates sathi akunationalizwe ibhenge lezwe lonke sathi akubuye umhlaba sasho nokuningi abaholi bethu basidefy abazange bayenze lonke kusho ukuthi bese kungaselula ukuxoxa uthi hayibo ake silungise lokho abasabulaleli usebethatha indiva nje kule nkonfe edlulile ngangithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuyoxoxa enkonfeni xoxe zonke inkinga esesihlangabezene nazo ngathi ngeke ngihlale phezulu la kuhlala khona abaholi Uma uhlela lapha ulithola isithuba lokukhuluma ngahamba nebranch yami UMsholozi branch ngifuna ukuphakamisa isandla ngangiyalezile futhi kungakayiwa ukuthi ngiyokwenza njalo ngenze njalo ngempela angikhonjwanga ngaphakamisa isandla saze sakhathala laze ngaphakamisa esinye saze sakhathala ngibe ngifuna ukuzoxoxa izinto ezidla umbutho egcineni angilitholanga ithuba ngaya kusihlalo ngathi wesihlalo yini ungivimba ngingakwazi ukukhuluma ngilungisa izinto zombutho na wathi akangibonanga ngoba ngihleli kude le kodwa wanginika ithuba lokuthi angiyokhuluma kulezi zinto kuthiwa yini konje abantu abaqoqanayo ko nazi quick ziyangitshela kuthiwa ama commissions ngaya khona ngafike ngalubeka udaba lwagcwala lathi swi lakhala ngomongameli ngabala zonke izinto asezenzile ezingeke zenziwe umuntu othi umongameli wethu lakhala ngokuthi kunezinto esingakazenzi ukwenzela abantu bakithi basahlupheka ngiyengisole mangabona isinqumo abasithatha enkonfeni ngakapheli kwathiwa iyapostponwa postponelwe esinye isikhathi ayikazenzeke lento since 1912 ngasola ukuthi bezwa inkulumo yami engangikhuluma ngayo ngichaza izinto okufanele bazixoxe enkonfeni ngiyengisole ukuthi babona ukuthi uma singaze sivulele lengxoxo lenkonfa izoshintsha base bethi sophinda siqedele inkonfa iphindanga yaba khona kwaba khona imihlangano ehlukahlukene kuma province naphezulu akuyona inkonfa leyo singasavunyelwe nokukhuluma sesinikezwa imizuzu amathathu kuphela asikwazi ukuthi sithi sihlupheke sibe singakwazi futhi ukuzikhulumela silungise izinto ezonakele embuthweni wethu esawufela kwafa abantu abaningi kwaboshwa abantu abaningi asikwazi ukubusa ngaleyo ndlela ingakho sabona ukuthi isikhathi sifikile ukuba sithathe olunye unyawo bakhongolo umuntu uyakhuluma uyaxoshwa kwaba khona into lapho kuthiwa okukhona into kwakuthiwa kick aside kuthiwa konje no not kick step aside abantu baza kwaxosha unobhala for the first time emlandweni we-ANC ngoba engafuneki i-ANC ingasa recruit isixosha
ufuna ukukhuluma ungasakwazi ukuthola ithuba lokukhuluma kanti ANC yayinosiko lokuthi ukhuluma uzuqede lento ecabangayo ulungisa izinto kwasho ukuthi siyishintshile le ANC akuseyona lesiyaziyo ingakho ngibiza ukuthi le ekhona njengamanje iANC kaRamaphosa ayona le yethu ingakho ke siye supporte ukuthi sivuse le party enje umkhonto wesizwe party uzosisiza usikhiphe kuhluphekeni ngoba sikaphuma